Bamwe mu bari mu mujyi wa Goma baratangaza ko kuva mu ijoro ryakeye kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri hakiri kumvikana amasasu menshi nko kuwa mbere. Ni nyuma y'imirwano yabaye kuwa mbere cyane cyane mu burasirazuba bw'uyu mujyi. Biracyagoye kumenya neza ibice bigenzurwa n'ingabo za leta zihanganye n'umutwe wa M23 winjiye mu mujyi wa Goma ugatangaza ko wawufashe. Igisirikare cya Irugwe gifite ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri MONUSCO cyasohoye itangazo rivuga ko nyuma y'umuhati wa MONUSCO impande ziri kurwana zumvikanya gahenge zivuga ko ako gahenge katangiye kubarizwa saa moya z'ijoro i Goma. Haba MONUSCO, ingabo za leta cya M23 ntacyo baratangaza kuri ibi bivugwa n'ingabo za Irugwe. Galko Muheto ukorera ubucuruzi hagati mu mujyi wa Goma ari naho atuye yabwiye BBC muri iki gitondo ko kuva nijoro hari agahenge nubwo hakiri amasasu make ari kumvikana hirya no hino. Ubutumwa bwanditseho yongeye ati gusa ibintu biracyameze nabi, nta muriro, nta mazi, nta bucuruzi, turi mu nzu, no gusohoka ugiye gushaka hari moteri cyangwa se generator ngo ushyire umuriro muri telefone. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa rurimo kuvuga ko ingabo za FARDC zishubiza ibice byinshi bya Goma byafashwe na M23. Ibi ntacyo M23 irabivugaho kandi baracyagoye kugenzura mu buryo bwigenga ugenzura ibice binini bya Goma. Ibiro ntaramakuru bya FPP bivuga ko imirwano yo kuwa mbere i Goma yahitanye abasivile 17 n'abarenga 300 bagakomereka. Ibihugu by'Iburengerazuba bikomeje gusaba ko imirwano ihagarara hagakomeza ibiganiro by'amahoro. Macron Bio umukuru w'ubanye n'amahanga bwa Amerika kuwa mbere mu kiganiro kuri telefone na President Tshisekedi yamaganye ibitero bya M23. Bivugwa ko Tshisekedi yemereye Rubio kongera kuganira n'u Rwanda. Hagati aho DRC yasabye ko akanama gashinzwe umutekano ku isi muri ONU kongera guterana isaba ko noneho kafatira ibihano bikomeye u Rwanda. Kigali hakana gufasha umutwe wa M23. Umunyamakuru wa BBC Jean-Claude Mwambutsa uri mu mujyi wa Rubavu mu Rwanda haramutse imvura nyinshi avuga ko nyuma y'agahenge kabayeho nijoro mu gitondo hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu n'ibisasu biremereye mu gice cya Goma cyegera u Rwanda. Ibisasu byarashwe bikagwa mu Rwanda kuwa mbere byishe abantu bagera kuri 5 hakomereka bagera kuri 35 nk'uko abategetsi babitangaje. Igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko cyafashe ingamba zose zishoboka zo kwirinda harimo n'uburyo bwo gushwanyaguza ibisasu byarashwe bikiri hejuru. Ibyo bamwe ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari ubuhanga bwa Iron Dome burimo gukoreshwa. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yabwiye RBA ati hari ibyo twagiye turasa ibisasu byabo turimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo tuburizemo ibyo bisasu. Mu ijoro ryakeye President Felix Tshisekedi yakoranyije inama y'abakuriye inzego nkuru z'ubutegetsi bwa Congo ngo bige ku buryo ibintu byifashe mu burasirazuba bw'iki gihugu by'umwihariko mu mujyi wa Goma nk'uko bivugwa na Vital Kamere ukuriye inteko nshinga amategeko wari uri muri iyo nama. Kamere yavuze ko barebye uburyo i Goma hasubiraho ubutegetsi bwemewe na leta. Kamere yavuze ko nta byinshi batangaza mu byaganiriwe muri iyi nama kuko Perezida wa Repubulika ari bugeze ijambo ku gihugu. Ntihazwi neza umunsi n'igihe Tshisekedi ari bugeze ijambo ku banyagihugu ku ngingo zafashwe muri leta akuriye ishinze u Rwanda kuba inyuma y'umutwe wa M23. Hagati mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo na Beni muri Kivu ya Ruguru kuwa mbere habaye imyiyerekano ikomeye ya rubanda yateguwe nabo ku ruhande rwa leta yo kwamagana umutwe wa M23 no kuvuga ko bashyigikiye ingabo za FARDC. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo byatangaje ko Perezida Cyril Ramaphosa w'icyo gihugu na Paul Kagame w'u Rwanda baganiriye kuri telefone ku buryo ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Congo. Afurika y'Epfo yapfushije abasirikare bagera ku 9 mu mirwano yabaye kuwa 5 no kuwa 6 w'icyumweru gishize hafi y'Igoma. Ibyateye uburakari mu gihugu cyabo n'igitutu cy'abatavuga rumwe na leta ya petroli. Ibiro bya Ramaphosa bivuga ko we na Kagame bumvikanye ko hakenewe byihutirwa agahenge no kongera gutangira kw'ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zombi zishyamiranye. Leta ya Kinshasa yahakanye ko itazigera ijya mu biganiro n'umutwe wa M23 ivuga ko ukoreshwa mu Rwanda. Ibyo ubutegetsi bwa Kigali bwakomeje guhakana. Hagati aho Perezida William Ruto wa Kenya kuwa mbere yabwiye abanyamakuru i Nairobi ko abakuru b'ibihugu bagize EAC bazateranira kuwa 3 ngo biga ku buryo ibintu bimeze nabi Goma hamwe n'umwuka mubi hagati ya Kinshasa na Kigali. Iyo nama biteganyijwe ko izitabirwa na Perezida Tshisekedi na Paul Kagame nubwo impande zabo zitaremeza kwitabira iyo nama.